tu keras mam komen si makoi tu pun kui jangan. Komen si makoi tu pun kui jangan. Pangan yo ban her syaris ngau pa. Doni shima talang ajuroi go lai spa nyuk sao, lai spa nyuk sao. Telur from hapatay. Ginroi gini kajuroi ka surjung kajing duai. Ini shima talang maroi gini joi telur from hapatay. Telur from hapatay. Jisu jangan kalon kijing yane Jisu jangan flor flor so
day Jesus jangan kepercayaan basah bertek lauba kensyah dan Jesus basisha Jesus jangan pon mensinjang Wat kon mensinjang Jesus jangan why no Egypt so bad Kimar bertei banjon Kimar bertei banjon Jing em jong ki kepetam jinglanon dan jinglanon Jesus jangan ku play region constant ku play region oh Jesus jangan dan no kucing Lord, Lord, so happy Jesus jangan Padlut kijing yade Jesus jangan Kepercayaan basah bertek lauba kensyah dan Jesus basisha Jesus jangan Kita kurang jom play. Amin. Tongen ya hele banya penjang ya song no ketika ke bangi song de kapor bangyo banya sedang pat ni ke jingseng ke ba asin hen kapor ni skau ban aingu yau blei lorengkat bat ni ke jingseng ke baningkong bat kom ni pat ni don han kapor han ke ju ke jaka ban yo ni kapor ke ba kodor ban sakri ban pen kraw ya ke keteng bm jong try bau play jangi segmen sibon rengkat bat ngin kapor don I pastor si el lalu
Iblay ban saai ya ka khobor naga ketian ka jamblay han ka jing seng ka ba arsien pedang supha pi pastor sa poi ka por ka biang don ka tu bat ngi ka por ki official naga ribhoy present synod pedang supha phiru ni por pastor don ka jong pi ka long ka jing pen singa ngi kum ka synod han ka jing secretary ka jing oi sai sien pat nga khot ya phi ki para bangai pi baro bagin yo wana simanta hani jing syakri kajing yau blai komba ngalapen pom mani ke basdang ke banding kong mani ki don hang ni yaki nong yalam jong ka jala ka jungi dadu yaki MLA ke ke badan buron yaki MDC yaki officer hak department of repair jong ka sarkar jungi ki balai don benta hak ban rengkat baka balang sakwang ban bit pin biang ye ni ka jing seng snot kumni kemakalong rengkat ye ki wei pat ki para bengai ki badon ki bawan wali sim dan kat bat ngi na ki wei pat ki kin hun balang na ki wei ki snot tingi pedang subha nam ta jong phiru ta kam sim jong ka jing i ba ka jing kimen pa piwan we snok telang bat ngi kom si para ngi long khma jong trai kom taruk ni telang ni ka duan jong jing sakri yau blei ka bakan long ka buram yau hi tinggi sakri lang yau beli kapor ngan pai siau blei haga jing duai au blei bau pa jengi ubah beneng ni ai ngo imi ka pabok kodor melapen yo ni ka por ka kodor ko traba ye melapen yo angi ye ni ka eng basai bat kabarang bagi kon mi trabok kodor ka maki angnot bagi mi la ka jonggi ingsan kelap poisuk ban wan go try klem ka jingthot ban shakri ban maniyami trangi buti hakikti ke ban bor mi au lain ke por basa jong jing shakri ka jongi try ke mulai lam yingi ne was dang jo snat ban minne ka jing seng ban ningkong dan kat ban ngiru ne ka jing seng ban menta bagi nong esi menta baro ka bakin yo ban shimenta ne ka jing shakri ke long try la pensle de ka bor ke jong men simak ho jame Jangan yang jing doai ka jing oblay. Ngi pan ke boti hakatengo jis napat menta padu halakarta. Amen. Itu ngin yasaki lang ya oblay ka por. Ngin yerwai ka jing ruai ka ba arspa life kendai. Arspa life kendai. Bahadin jun ka jing ruai angkar pat irben anan thapa. Inselam ka jing puli baduai. Ale pi khunu blay da jing men tungin ruai. Ban pin sawa jing i ublai saudong ka khet utrai jing rwai thiang on yai sa ka ba shaprang nang ya nang ya chekri utrai ri ba thiang bom jubla ni rwai mu barok ki khot ba ka kharas jing rwai ka ba arspa live kundai
Shwagan le hakma jong boleh ka jing duai. Ngan pulih kat tu kat ni ki benta. Nak tin ka bakhoy jong boleh. Ningkong nga pulih na kitabu Isaiah ka linang ka basan pu san ka dekot nado nrio bat neo. Kumjuru sam ka bakandai ka dekot ka bashpol. Sam ka balai posau ka dekot ka basan. Ba city jong Paul. Sekinong room ka linong ka pra. Ka dekot nado lai pu pra ter. Kak tin jong blay ka kumni. Wat pi yau truai kat badang la ban syam yau. Tekerpat yau kat ba udang hajan. Tu baman un ino ya la kalinti, badu riuh bam hok ya la kijing mut. Tu un pairu sya utrai, te un is sneu snei ya bat sya belay jong ni, namar un map par. Bar kita kiba yatu ya kerteng jong me, ken syania hami. Nabami atruai memsim la ino ya kita kibawad yami. Ngalawad yu truai barulah paiktin yang barulah pelai yang nakijing syapting jonga baro. Namar ngang ngets kem bagajing yap, lamne gajing im, lamne ki angel, lamne ki nong sin syar, lamne ki badon bor, lamne ki eru ki balong menta, lamne ki eru ki bala ki ban salong. Lamne ka jing jrong, lamne ka jing jiliu, lamne kie ru ka wei pat ka jing tau, kanum la kain, ban pinya klat no yangi, na kata ka jing ka jong ublay, ka bahau Chris Jesu, ubau troai, jongi. Blain kurku yangi, habangis ngabat puli, naktiin makuy jong u, tan pendam hajing doai. Kokpa jong ibhab neng, ublay badan bor, ublay unang tao jong kie baro, ngawan hakma jong miatruay hakan ngapor, ban aingo yami, ban yaro yami, ban pendan burom, yakat na bakraw jong mi, nga aingo yami atruay kajing ihit bakraw jong mi, bagajing isne kabat pendap yakajing im jong i, kama man la kapor bat man la klip mat ngi aingo atruai mamela a yani kapor kap kodor bakapor kap kentang hakajing em jongi bakom nya atruai ki khon jong me ki ba suspa ngi labandon hakane ka jaka ban yaro ban pendan burom ya kerta ba krau jong me hakane kapor ngi aingo yami atruai mela betin yangi mela yalam yangi atruai mela kersyan yangi hakalinti yai jongi ka manla kapor bat manla klip mat kumneng la belong hakane kapor atruai bagi syakri ban pindan burom ya kerta ba krau jong me dei ka jing la jong ya atruai hindre tang ka jing it ba ka jing isnei ka pendap ya ka jing em jong ya atruai ngi aingo yami atruai ni aingoro yami atrai kajing Christian jo mega sinot di barakawai arpo light lagi snem atrai mela Christian mela yalam atrai bakamen longkum ne kuma long hakan ga por atrai hapne galinti ya kiba kem atrai hapne galinti ya kiba kieke baro mela Christian atrai mela imen same atrai mela yarap atrai malaga por par mana klip mat atrai bakom ke pait long jang sinot ngila longkum ne hakan ga por dei tang kajing lamba krau jong mi atrai ni aingo ya mi atrai
Kamjua trangnya aingo ya mehak ni por. Pamela play kalat glinti yang ilang baro. Pangilan mane ya me. Daga jing light Lord atruai. Pamela bo yang hak ri ka jing light Lord. Ngilan mane ya me atruai. But I atruai having yokum gani lat ka kabu. Pan mane ya me ka jing light Lord atruai. I ka jing sakri jongi kan long ka steng atruai. Henry ngilan long atruai. Pan shem kan kabu. Pan pendap ke me pentmu. Pan pendap lembaga jing jongi atruai. Pan komju atruai. Lembaga sinod jongi barkawai. Nang kurku atruai ka sinod jongi. Tong nang yalam atruai na ka por atruai. Baga sinod jongi kalong ka sinod atruai. Kamanuksa babatam atruai. Kalay belong ka jing kurku yakiwai pat atruai. Kalay belong ka jing shai baga mlo atruai. Haka parte kabadap daga jing baga jing baga jing jar sudah atruai. But I kasinod jongi kalong atruai kasaki atruai. Kalay yang hakartang kabakoitam jong meu Jesus Christ atruai. Sieming lang baro kumengilong atruai. Yarap atruai yengi. To Christian yengi ru atruai. Hakalinti yai jungi kam malagasngi. Kam tam atruai nga duai hakri por. Yusokri ba kodor jong mi atruai. O moderator atau jaga sino atruai. Idan kebenta ba kraw atruai. Pan yalam atruai ke sino di barakawai. Rengkat beg non ki kam barakawai. Kam tam atruai nga aingo ya mi atruai. Kumamela kamba hakajing jong moderator atruai. Mela kamba atruai ka met ka pajongi nga aingo ya me atruai panang Christian ya I nang ai ka met ba koi ba atruai hapa ka jing lam jongi atruai ka buram jongi ka pau ha ka sino jongi hi barakawai kam jo atruai nga duai ka balang ka pediang ina sino atruai nang kurku ka balang atruai ai ka jing pediang jo ka sino ka lang ka jing kurku ya ka balang met but min same atruai ba ka balang kalaban ya chakmat pan syakri ban pin kraw ka karteng ba koi jong mi atruai kam tam atruai nga por atruai nga duai habing syakri hakom ka nga por dan bon ki jaka atruai ka ri India barakawai kem yokum ka nga lad ban syakri light Lord atruai nga duai sigintin ya kiru Krishan ya ki atruai ton nang yara bi atruai kilongi Pakistan atruai kila ben don ha pe jing kila ben ha pe atruai ke jing jinjar atruai kila ben ha pe bon ke jing pin stom ya ki ngi duai ha ka nga por habing dang kum ka nga lad atruai bang syakri men light Lord henry duai kin mau kita baro ki men sema kodor atruai kurku atruai ya ki nang ai bor ya ki atruai ba kila ben syakri ya me ya kerta ba ko jo me atruai ke jing jong ki ka malagasngi kam tam atruai habing wan ha ka por ngira pin kre atruai ban sngo ka tin jong me mela yala mu syakri ba kodor jong me atruai na kalintik ba jingai atruai ban pon poisok ha ka ne jaka atruai nga duai singin tin atruai pin slay you do men sim jong me atruai ak tin kren atruai kak tin jong me kolong ka bor yang atruai kalong atruai jing Christian yang atruai ha kalinti ai jong atruai pangila ben chanya tang hame atruai watlang ini ka por ka ba ka por ka dab da ka jingele ka por ka dab da ka jing pensoi henreling bak tin jong me atruai yarap yang ilang baro pangila ben chanya hame pangila ben tursak mat pen kraw ka karteng jong me atruai shemiu sakri ba atruai kordo jong me nang yarap I atruai nang ne sakma atruai shemel ka jing sengi bora ko mi IT shame atruai ayin sngo ka jing don re ka jong me ba kamtam atruai ai ka jing mane blay jong I ha ka ne por kalong ba pidang hun hakmat ka ket ka jing snake ka jong me pidang atruai ka jing kerpa jong ne por na ba kine boring ipan hakartang ba tiang tam don bortam jong Jesus Christ mantabat halakartahi amen. Menta ngin poi sika wai ke benta jo ke jing sekri ke jing ya ublei lama ke jing ai sika kam ke jing u ngin yo ban lum ni ke jing aingu ki khun be ke jong ublei ni walang kom ni hani ke jing sekri ublei to ngin wan ringkat ke ma ong ke tien jom lei ya ngin rung siki plang ke ying jom lei ringkat ke jing ai ke jing sika kam ke jing
lain kerku ya pi iwe pa iwe pi yo banno nak musim keluar jika kam kejong belai balak por bangi yo ban lum ye kejing aingu yo sngau ye kini ki sautli ki choir ka balang Christian New Nongstoin ka balang Christian Sakwang standing choir mau kerwat presbytery bat nakasi janca Christian not sengi standing choir Thakapor ba ki balon dak nang lum jengu kini ki choir kawai hen kawai ken ai ye ka jing wai ka jungki ba ta bagi samai kenang yo panang pun kre bagi ni ban hai ban ai kini wai kenang yo pan wal paro hai ni ka jaka ba ka balang pun kre ban ai jing wai jungki ngini wai ka jing wai ka ba arspa kendai pusan arspa kendai pusan don hapdeng kiding maltel ubabit mangan ken kor ya ka mar per thai ti minta i le si ban kam kor khub lai ka sngi ba on pau hanga khlem ka nangan lei pat bagi blai thala ba ju shem ha ka per thai ban ya persyang ba jisu ki shulong jing le na ai a ban jingi junam ha ka i jung baro kit khot ki jwai ba arspa khandai pusan
西凉Jordan
Reverend Moderator,
Hasuam in Shong. Kwaban Aishikin and the Gatin, Jipasno, the Kliang Kunhun. Kamakong Kalong Bakane, Garikasin, Gabakadu, Bakum Kasaniko, Jokabach, Hadu Arsan. Mayok Yang Masami Kubor, Kitinu Blade, Magisurji Rai. Happy Kum Pai Lang Jong Sinat, Rosuspa, Jong Blade, Hakum Kinik platform. Hapring Jingal in Tijong Aquare, Hapring Kinik Laikis Nam. Duna Laibanai, at least AA. Yet happen ya lang ba kirai kiradam. Ki koru ki koram. Ki tip ki jur ki riat ki luhu ki jing ki jing kendo. Ki jing yele ki jing jenjar ki jing kutlat. Ki bakum ki briu hingi mat isyam. Lagadai kum ka kwer lane kum dikot besimet jonga kenhun. Bat hapreng bakum kata liyo maru ki jing kemen ki jing kermen ki jing kerku ki jing dorangkat ki jong bulai. Unong bu nang tau jungi. Ubadang ailat ingi bagindang la berlong kum le kum bangilong. Ingi aingi ublay halor kata. Kum kakuar ngi ngi don preng sibun gi jing tuna gi bombit bombiang bat bun sin ka bangim la ban aya ke ka balaan penhun ya pi ki basngo bat basngap bat ka i. Da ka de gam sim ka basngo det ngi wan man pan mam ka jing sngo det nakata pi. Henry kuma pila kersan yangi. To dengai kersan lang yangi leng ba gi jing duai ki bajarjar ki bari ki jong pi. Bat leng baru ki jing kren ki jing ai men sim ki jong pi. Henry tudang ikan mau lem ingi jing duai jong pi. Bangin nom tlot borno. Bangiru idang la banai im ha ken ro ka jing ker ka jing dang ka jong blei. Utrai kan rat nong bu nong tau. Baknang mau anda jing let nang ne kan wai. Bangni siam lang ban lau trai. Rekat lem bat ki angel bangin yo yerwai. Kublei sibun e pi baro. Ngi tiap bangilong kum ne ka bangilong delang ba ka jing kersan ka jong pi. Om don kan tien ban ong de kumwei pan. Tang ban ong kublei sibun. Kublai si hajar ngu ya baro. Ngai kublai na duk ki pastor baro. Ngai kublai jing seng samla ka jipis not sep ngi. Ka music and singing committee jong ka jing seng samla ka jipis not sep ngi. Bat kum juro ka office jong ka jing seng samla sinot. Ki bla kersan jubor bat teng yangi. Bangila belong kum de bangilong. Baru kerpang ikinong ruai ki bala IT met bat mensim. Ban pendep ila kamram ke bala bensyat yangi. To ai bo blai ki jing suk un kerku yangi baro. Idang la ban ai jing syakri man ai sakhi kerteng ujisu lahang no no bangi don ban ginang la ban ai ong kerteng jong me ban yalap ngas ngo ba e kentang ya waya shwa bangin shong sha ingi sai sin bin ai ka we jing ruai syam jing kendu men sim ka bala mi na telong ka donut jong kinong ruai jong i baro ublei ni ram ban kerku kublei sibon ublei nam tak brom jong u amen.
nak bentar kini kejing aigu nasababan kerpa di Reban Dr. MG Nyauta by Subhaban Duai bin Kentang. Tunggu doai. Kupa jangi bahap neng. Gidap daga jing sengongu yame ablay. Memalum langkat ni upai lang napo kasinat banasabar jong karu. Man mani ban penan puram yame. Kerkhui ke banta ke basa jong ke jing syakri ablay. Ku memelakar ku akan kejing aseng kepada dam. Melakar ku harus kapkot jongkan kejing aseng sinat harus lesben. Kalong kaburam yang mekutrai. Pasal jasian habingi wan hang ni wan ra ru ini kejing ai kibaret. Kibam wan kejing kerku kejong mekutrai. Pediang yaki bahang no bansa penon kam yaki ni kejing ai ngu kebangelabu. Na kabanta ka buram ka jong me padang penyat siaprang ye kejing syakri hai ki banta ki baper diang khot karpat dengan ke por maap jing dona jing ki babon mangipala ka ketemu trai po nong penem jing Jesus Christ. Amen. Nilayos ngayon, ini kejirwai koyar, ini kisau teli, kebaning kong, nakabalang niu nongstoy, nakabalang sakwang, nakamalkwat standing koyar, prestri standing koyar, banaka jeng sang sam, banaka KGP not semi standing koyar. Ni ai kublai, ipiki kun sam laki bayi, lo ni kejirwai bapi, dapat sop dengan jangi. Oh, ai kublai kerpang, ia koyar jong kebalang sakwang ngitip di konsulat baik. Kat lu perlu dikepor jong pi. Wat ki kambabun li pendep kebalang. Man pen bit pen biang ni kejing biang jong pi kejing seng sinat kumning kebakalong. Lai play yoi kepor ban sakhi yo try. Ban ai kejing wai bakyat ho kejong pi. Lai nak kui ki konsulat baik. Pinang ai la ban sakri yo try. Laki sap obli la ai pi. Ka standing koyar jong ka snat ka jongi ni ai kublai kerku kado ai pi kum ka sinat kum ka standing koyar jong ka snat playing ke babun ke platform ban sakhi ye utrai bat ru ban ra ek burom jong ka snat ka jongi pa pilai man ai jing wa ba fer shadu level jong PCI pat ki wei ki benta kum umudir to jong ka snat belajar dari kat du pat pi kum kajing sang sama ki kun samla pada bentaro ke bas dang je snat na du arjalai kum du bang pen biang ya ka standing ko yan ka jongi bat kum sharman jo kajing samla han ke sam ladem ai pi han ka kum moderator kajing kerku ke do ho klet ka tem jo pi ka lakot pan long kum ki khot jo ka koyar ha kajing sang samla standing koyar jongka dai pin yai ting shan ko ka tim dai to yeng to ting shan la hang nu bau blai hi ibet ban pedan kami pi blai nak bau rom ka jung hi un yai ker khu pi ki kun sam la ke yin de kom ni la poi sek wei pat ka banta jo jing sekri ka jung yo trai bau blai bang sios ngeu nya ka jing slok na ka tin ka jong blai nai Reverend CL Lalu I pastor CL Lalu I dei Weni pastor rangba jongka sinot mingi bat minta longru moderator jongka sinot mingi le shibun pastor ika por pa pi pila pelai bat pila kongu nya ka jing khot jongka balang sakwang pada rengkat bat ngi hani ka por jongka jing sakri yau blai bat ban samru
Ika kubor be em ke jong trai bau blei. Le lorang kat bat hi pastor. Baka kubor baro hi bin sneu. Long ka ai si mingi ki khu ka jom blei. Ki para bangai bi kum ka jipin kre ka jungi. Ban priang ika kubor be pastor sai pedeng jungi. Inya rawai ka jing rawai ba si spa lai pusan. Bat hadin jong ka jing rawai. I pastor sa semik benda gombala senia hi. Jing rawai ba si spa lai pusan. Tu keren ba jem nud Jisu. Ki tin jemi long umso. Ka la pen mi ka jing sok ka ba dap la jor baro. Ka jing sawa ka jing pen long ka jing pen shoi do bat pop. Ka jing sawa sam ha jami ki jem jai jai ki duk hop. Ni ram tu baro ki duk hat. Jing rawai ba si spa lai pusan. I Reverend L.D. Nongse, I belong in Mother Tor, jangka sinat semgi. Kinongkit kam, jangka sinat hibaro. Ki pastor rangba abi ejingi, ki belong ki kepa. Dan belong jengkiro, ki bedai ki ex Mother Tor, jangka sinat. Ki prasyukri bi ki pastor bagi teman besan. Ki dekat, bat ki delegate. Baru pailang balu suspa jong trai. Hakani ke jen men. Saja sen kapan pau kisongu yo blay. Bola playlat playlin tianga. Ban yo bani wan ban yeshim ban tabat pi kum kasinat. Hoi
na do usnam arajar at busao I pastor kadjarin ila phone nga bada penbait ini ka program da ka jingkhat jong ka balang sakawang hoi ngali op yang ro ka city lingbai ex secretary Reverend LP nongse ilong secretary jong ka senat semi par kumjoro na itmen san Dr. S Ramsey ibang secretary jong ka balang sakawang haka jingi day bat ka ka program ba haka ka por ngadap da ka jing kemen ka jing song shingan habang ki pastor rangba jang ka senat ki bayadan na ka por ka jing don ka jang ki pastor rangba ki blang kum ki pa ki hemen ki janga ka ai ka jing shingan yang habang don ka pi hakum ka ka por menin na ka jing sang duai ha ka balang ka bangadon ha ka balang juai ha ka jing sang duai lapan kan mauru ban kan maulem yang ha ka jing duai bat ki bagwan ha ka jing sang duai ha ka balang juai menin jamet ki kan maulem yang aro ha ka jing duai ki jing ki nakam ta ka program ka janga kumta da ka jing kersyang ka jang pi na ba ka jing duai na so scam mangalap ni don rakat pi ha ka ni ka jamet na shime na ka ladro kumu madar to ja ka sinat mingi ban ai kublai ban ai ka jing kerku kerdong ipi such a scene kum ke kecipis not sepngi bangilong si para ha u Jesus Christ nga ong mangiwan nakajo katmay ka jing sedang ka gospel haka ni kirilo mbi jangi haka arpu atrik ung June kar prospa sa puway ka jing wan yok jet jong Thomas Jones hanong saulia kumta ka do nga dampa ka jing song kemen kabumla syo ban batay ya ka jing kemen jeng ban yo asisyen ban ye shekri lang bat pi kumu pai lang bal suspa jong utrai kumta hakum kene kapor na shim kene kalat e ka banai kublai bi baro na kamta yala di shimet barangkat bat ke bahing sem jeng ak bon sedran yang hakane kapor ngai kublai bi hakak teng ka bateng tam jong utrai bat unang penem jong I Jesus Christ togin pendam ka jing dwai ko blai ko kpa ji bab deng I wan akmat me ko kan rad bi e cha sen pat ha ga ne ga na pai sngi ha ba gidan sipor kan rad bi e ka ne ga jaga u pai lang u jame trai u la wan na ki jaga ga ba jangai ki ba kama janro kum jo da ga jing trang ga jing sliang ba nya skawi ga ktien ga ba em ga ko trai ngam kwa ba kin lek pai sudah kam da yamat ai ke jingker ku ke bawan me ko kan rad galam tangu syakri beritam ujame trabi ban gantang pengku jenga kan rabi sanya da snam ke bayai chau da kalbari ba yai pen slet trabi jenga kan rabi da ka bor ke jong men se ma ko ju jame trai yarap ka pamen bo re ing hadin jaga ding na jame ko kan rad baginam yo I nga ken I tang me jisuhi unang sius pa pa unang ben em ujang ba jong pertahi barak kawai kerku kenran ke podang sa kan ga janmet bo pai lang menyo asal ka tien me ka trai ba bagi lai pai sil ki jangi balang ki jangi jaga ki yo ma chi sha ki yo diang sha ye ke jing kerku ge ba kan jaman sim ha ga dang jisu gi doi amen ka benta jong ka jing slok ha ga ne ka janmet ini pai na ka tien ka jong blai na ka kitab sam ka arpeu ka da khat ka basan kitab Psalm arpeu kadakhat kabasan nginle risa haka jingpen em jangme bat haka kateng ublai jangi ngin se yalaki lama tu utrai un pendep jaka jingkar pat jangme paro haka kateng ublai jangi ngin se yalaki lama ki pramen se makodo haka ne ka janmi ini apa ikhniat sepangkan ke kitab Psalm habala to ikini ki kintin ngin se yalaki lama haka keteng ublai jangi ka kitab Psalm kalong ke jing pelum pelang iki babon ki jing to ke barim jong ke jing ruai jing ki Hebrew ki ba ki jupen dan kam haka jing sang pai ba bat kumjoro haka jing duai shimet jangi ki babon ni ke jing ruai Kidai ke ba udebit ulat hau.
Ula pau kerteng hadu anyo pau lai teli kisam. Ho ki don ki wai pat ki nong tho kumu Moses pat ki wai pat ki bat ho ya kan ke kitab Sam. Don aprenjo ni ki kitab Sam ki bangim tipro syapang katun rai ka jongki. Bala ongi ki deki Jewish scholar ki orphan Psalms. Hakane ka dekat ngi I balapan pau ya ka jingpen ka jong trai. Bat ban se ban ra ban kentiu ya ka lama haka kateng ka jong ublay. Hot haka New King James Version haka ketien parang laong we will set up banners. Haka New International Version laong we lift up our banners, lift up our banners. Haka New Living Translation lapanan kam raise a victory banner. Panyeng ya kalama, ra ya kalama jong ka jingjap. Unong rai Sam u David, haka ka Sam ka ba arpo, ulakren syapang ban ra ya kalama, ban panyeng ya kalama. Hoi la shisha kani ka kitab Sam, kadai ka kitab jong ka jingyaro, jong ki Hebrew ya ublay. Bala pelum pelang ya ki jing tau jing rai, ringkat bagi jing tem ksai bagi tem. Bala to baka simpor nado siajar hado laispa bisi ya ki jing tau. Bon sen lalap hagane ka tien ka jong ublay, ya ki kentin kum to un kentiu ya ka lama. Hagi judgment riu na jangai. Ngira ban lap hau Isaya san arpau riu ti un kentiu ya la ka lama. Nang taru long ti kan jia kata ka siba utiru Jesse ubalong kum ka lama yiki kenja ban riu. Isaya kat waishipau. Nang ta ti un se la ka lama yiki judgment riu. Isaya kat wai karar. Haban ra ya kalama halor kilom, Isaya kat pra lai. Bat ngan penyeng ya kalama hakikin jaban riu, Isaya sabu kendai kadekat kabar luar. Hakasam kaban riu peu kadekat kabasau, mela ai kalama ya kita shepting yeme. Lapandan kan bon sen ya kaktin lama hakane kaktin ka jong ulay. Laju se penyeng ne penheri ki lama. Haka bor jaga jingdan kam. Ngi mentah hang ni ya gitu ki lama ki balik. Let's say kala penong kadak iki volunteers iki ushers la penyeng itu ki lama ki balik ki belong kadak. Balkum ta la penher, la penyang ye ki lama, haki por ki badunkam, bagi jingja ki bakerpang. Kilong ki dak ki basyabar, papan pau ye ka jingmut ka badan syapa. But don lai tali ki ka bang khwa banya pai hakane ka janmit. Syapang ka jingmut jong ka jing penyang, ka jing penher. Ya ka lama. Lobi ye. Kabaning kong kalama, kabangin penyang. Kadai kalama jong ka jingjap, ha ka jingyele. Kalama jong ka jingjap, ha ka jingyele. Habalwan se ya ka lama. Dau Thomas Jones, ha ka arpu atriku June, kat prospa sa huway. Hasora ng saulian. Ikan mau iit, haba penyang ya kadang lama, kajing penem uji sukres. Ikan mau lok iit, ya kalok kajong Thomas John, ka Ann Jones. Kalawan ringkat, badu Thomas Jones, ka Ayman Sam ya Thomas Jones. Kasenran, you.
Let si la dak anjon ska khanglat. Kam tre banwan shikari kari jengi. Let si Thomas John onom la manwan. Handai damat ba ka don ka lok ka ba itilot. Ka ba i ka kam ka jong trai. Ka ba ya lau jong ulok. Kalau man senran you. Bat ka anjons na ka daw ka jing hading ka jing ka klong. Kiyo i ka jing shitam. Bat ka anjons ka laklano hasora. Haka arpo atrik jong agas. Jong ka snem kat praspa sapusan. Bat la tep ika. Hau lom jing tep. Hanong saulia. La penyeng neng kong ya ka ding pna. Day haka jing tep. Jong ka anjons. Ka ding pna ka bayang neng kong haka nika rilom bi i jengi. Haka nika si jentia. Ka ding pna ka yeng. Hau lom jing tep pala tep. Ya ka anjons. Hanong saulia sora. Log bi i kalama jong ka jingjop. Haka jingyale. Haka kitab Psalm arpau kedekat kepesan. Usim David Ukren syapang ke jingale atma. Ukren syapang ke jingale atma. Ke jingrai jong Solomon. Hakal nong kaman riu kedekat kepesau ber kepesipo. Kong palong kebababriu ko ba ijanga. Kum ke tirsa. Kaba itinat kum ke Jerusalem. Kaba isyurkai kumupat ya pom bara lama. Kaba isyurkai kumupat ya pom bara lama. Kaya gani kaba ikum ke step. Kaba iba kumu benai kaba syai kum ke sengi. Kaba isyurkai kumupat ya pom bara lama. Hangi hakane ka jinruang Solomon. Lakran arsin upat yapam bara lama. Kane ka kran syapang ka jingale. Ka kran syapang ka tma ka jingale. Haba penyang ya ka lama. Habara ya ka lama. Kapan i baka don ka jingale. Man ka snem. Haka nyutrik u December. La rakhe, la observe. Yaka Armed Forces Flag Day. Haka ri India. Ban buram ban yokor. Ya ki to ki martyr. Ki veteran. Ki serving personnel. Ki betray hakam sipai ya po defense. Bala observe ya kene ka Armed Forces Flag Day na ru usnam khat khandai sma sa bukundai. Lobby la observe ya kene ka Armed Forces Flag Day namar ka jing niyo kor ya ka jing IT lot jang ki sipai ka India nam takari. La pendan kam ya kitin Armed Forces Flag Day. Lobby kaktiin ka jong ublay. Hagi kitab u Jeremiah. Kalau nak bersau ka dekat kaman riu gong. Tu si ya ka lama. Syapang ka sayon. Pet yap panyo like mat sange. Nabangan walam ka jing sniu na syatay. Bar ka jing penjat ka bakraw. Tu si ya ka lama. Hakapo jong Jeremiah. Kinsawan hiyar tama. Kihima ka ba syatay. Na Assyria, na Babylon, kilawan hiyar tama. Ya kahima Israel, badi kahima Judah. Tu se ya kalama, katau ya kajingale. Unang roi shaman sim, hagade kajing roi jungi, kaba arspa arpun riu kadakot kaman kong wong. Kalama crown la say, ka gospel blay kalong. Kadujok be isyur kay, ujisu ulapan mong kan hap la imat skem hakmat ujisu kam layang lobby
Kalama jong ka jing yale bat ka jing job ha ka jing yale. Ngalong rakhi ka ni kar India jungi ya ka Armed Forces Flag Day. Ban kan mangau iki sipai iki army iki navy iki air force. Ban penmi pisa ban nyerap iki sipai ban kilong yeng long sem nyaki dan prenjaki ki bom dan kti dan kejat syo. Ki bala sitam namar ka jilet ma ka jengki. Bala observe ikane ka Armed Forces Flag Day. Hakane ka India ka jengi. Hakasam ka arpeu ka dekat ka badengkong. Ka ong kasngi ka jinjar ka la ban long syapang kasngi ka jingele atma. Ki tma ki wan ra ka jinjar. Ki jing yap ki jing sitam ki jing syatman ki jing do tia do dem. Baik ka tma Israel bagi Hamas. Ka jia ayu hapo Gaza. Ka jia ayu hangtai ha Israel. Kajing sitam jagi breu, kajing do igi man sem ke bakodor. Katma hapneng ke Russia baka Ukraine. Katma hapneng jagi jait bendeu Meitei bat ki kuki hapo Manipur. David umat igi jing hakapor jong kajing let ma. Hakajing let ma mentah kiri kisyania hagi tier kum ki nuclear weapons, ki missiles seperti kiwai. Handrai u David, haka jingilet ma, u syania, ha u blay. Haka sam ka arpeu ka dekat ka banyau, ka ong don ka syania, haki keli yapam. Bat haki waipat, haki kulai. Handai nyingi syania, haka bor utrai u blay jengi. Nishit rai, you could look at rai. Some they trust in chariots, some they trust in arm. But we will trust in the name of our God. David, shimla syania, hagi kali kulai, hana ubo kajing syania haublai. Kajing penyang ya kalama, jaga jingjap, haga jingale. Katma kabakan yaman sim. Kadon, haka jing im ka jing haba jingpi. Haka tma haka ba u Moses u yele Persya yakinong Amalek. Pada kani ka tma jo ka jing le Persya jong u Moses yaki Amalek ulapa yo Joshua ban jit iki rangma ban yele tma. But haka taka jing yele u Moses ulara ya laki kti shedrong. Barhaba Moses ura shedrong. Kawan ka jingjam hagi kon Israel igi Filistia. Pada din baka kti ju ula sakrai. Ula tait umna syuban ra. Kawan ka jingjam. Ya kinong syun ki ju ki Amalek ki jab. Ya Moses. Baru aran baru hur ke Kristen. Ya Moses hakane ka thama Persya iki Amalek. But hakane ka jingile u Joshua ula jab thiau iki Amalek. But adin bala job yakane ka thama. Moses ula tay ka duan. Bala khat yaka kekerteng Jehovah Nisi. Na penggelabat ya kah hakan ka Bible jengi dekat tin Hebrew Jehovah Nisi. Lalu ngipet ya ka CL version juga Bible Society Common Language version. Bal ulai ya kerteng juga utrai ulong kelama jengah. Jehovah Nisi. Kaba Moses ula tanya keduan ula khot ka kerteng Jehovah Nisi. Hakaktin pareng the Lord is my banner.
utrai ulang kalama kajanga. Kabamur utrai ulang kajing job yanga. Jehovah Nisi ang Moses utrai ulang kajing job. Utrai ulang kalama kajanga. Lobby ikan mau ya kajing ele. Kijong udebet persya ya ugaliat. Bat haba uni usamla ubadang kena uwan banyele persya ya ugaliat. Uday tang kena syarai ikilang berat jang ukpaju. Kihmen ju gidan syakatama haba ki Filistia ki le persya igi kon Israel. Baduni Filistia ugaliat Ramha. Udah keren ben, yagi kon Israel. Namar karani yang juru kalau henriu pro sitra. But udebet haba ukpaju ujese ula pa ukele kme yagi menjame kumno gilong hagatama. Hagapon kapapoy udebet hagataka jaka. Ulias ngau yakasur kejang uni ugaliat. Bat kene kalapan inkong ika download ke jong David. David ulkali uai uni u Filistia u beklem marsyer u beben. Yiki pa yapam jong ublay u beim. Bat ki omko David milang tong kena. Memla banyele bat u. David ulang hau Saul. Wan ai bakan kau ai kadanot jang noro namar uta. Usyakri jame un lek banyale baduni Filistia. Di Saul ulang hau David. Memla ban mi persya ya uni Filistia. Banyale badu namar medang kena samla. Di ulalong uriw yapam nadok mendang kena. Ula don ke experience uni ugaliat. Medang long tang kena uang yu David. U David ulang hang Saul, u syakri jang me ula sumar lang berat ukapan jang u. Di kalami using bat kadengim, bat kala kendrup yau kun lang berat nak kunun. Di ngala bot na din jang u, ban ngala syok mengala pelaj yu u. Kani kadai kajingai. Kajing syena kajong David hau belai. Unang roi syaman sim, hakajing roi kaba aspa arba kunai, uang to yang yesha, siu jisu, pisi pais em beneng. To kawe ro ya kalama, to ra ro kam syeneng. Na jingjap syaka jingjap, lupa yapam unlam. Kinong syun cuku baro, sya jingjat kinyangam. Sengau tenat yau David habau yang yelak persya yau niu kalian. Wang ngala kem yau niu sing na nyuk temo ngala syok ngala penyap. Kung ta uniu syakri jame. Wala penyap au sing baik kata kadangim. Uniu Filistia au baklem marsyer. Unlom kumuway ni kita. Namar ba ula bang yiki pa yapom jang ublay ubim. Diu David ulang ro. Utrai ubapan imnya. Nagakti jong sing. Managakti udengim. Utakan un pen imnya. Nagakti uni Filistia. Di usol ulang David kelaj. Utrai unlang ringkat batme. But about David. Ulapan krek banyale. Badu Goliath. Filistia ulawan hajan. Bergasti, berkawait. Pada bau yo iyo David ula keren ben. Yo David ba ulang tang kunaret. Baru ula tim yu haji blay. Ijo ula tim u Goliath do David. But lobby
Habo Philistia we iyo ni kena samla. Wang ngalang so, memang wan man jela ngado ding do. Baru David ula jubab udau Philistia. Me wan hang ada ka white lam badau som badaka stay. Ngati nga wan syame haka kateng utrai ki pai. Ublay ki pai apom ki Israel kan yau ba me krenbang. Haka de kasi kan utrai unai ti me ka kti jonga. Dengan syok me. Bagan shimno ika kli jome na men. Para kene kasi ngan ai no iki men yap ki pai ki Philistia haki sim ki sun. Baru ni pai ba baro unyo tiap. Bau try unam penim deka white lam ni dau som. Namar ka jing le thma kalong ka jong try. U try unam penim deka white lam ni dau som. Namar ka jing le thma kalong ka jong try. Lag bi ye hang me ngi i. Bau David ulai le Persia. But ula job yo Goliath. Unang rai siya siya makajiray ka pa sa spa katway. Wang yang scam mga dan ringkat. Hey kilok mi kalama baka we siyang. Kinong yarap kilhajan ngin sa job kalen. Karkot ka pa sa kung i kalama badang kawe sngap kentu try. Halu nong yalam yakamen jingale kanway. Labi ihit aga jing im kristan jingi. Kalama kabangi penyang hagi po jaga jingele. Katma kabakanya mesim kadan haga jingim ka jingi. Malagasi. Kakting ka jong blay kong kay Ephesus nriu katar. Napaka jingile jingi kamlong yaka snam yaka do. Hanray gi hima gi bor. Yaki nong sinsyar pertay jaga nega jingdom. Bat yaka jingbam man ke bakanja mesim hagi jaka beneng. Ki atir ka jingile jingi. Hagi ar korin sipeu saw kong namar ki atir ka jingile tman jingi kimlong ke bakinjado. Handrai ke badan bodo blay yakaban penkalon yaki kut baskem ki jong saitan. Upol hagi Ephesus nriu sipeu terter wa mengin king yaki atir jong ka jingile tma ka bakanja mesim ka jingi. Ikan mau yus em Jehoshaphat. Haba kinang mawap kinang aman kiwan banyelet mga persyayu. Ulas sedang ban syepting. Us em Jehoshaphat us syepting. Haba yu iyo pa yu bakraw jagi mawap kinang aman kiwan yelet mga persyayu. But ule ayu us em Jehoshaphat. Haba wan kajing syepting. Ka Bible kaya tu yangi hagini ki ar chronicle kalau nang ka arpeu utsem Jehoshaphat ulawat yo blay daga jing duai baga jing sha jingit ki atir ke bagan jaman sem ki jingi haga jingale utsem Jehoshaphat ulawat yo blay haga jing duai baga jing sha jingit ulakon ikinong yalam. Ban pelong yi kajing duai kajing sya jingit ula duai yau blai. Bat haka bakut lapan syai yaki. Ka ei ka bagi day ban le. Haka taka thma persya. Yakinang wawap kinang aman. Ka ei ka bagi day ban le. Bat haka taka jing yalang kajing ki kira persyat ban le kumno. Ublay ula pen syai yaki. Ban pelong yaki nong ruai ki ban yelam haswa jong upai lang hakata ka jinglet ma ka jingi hakane ki ar chronicle hadien juga jingdongai habagile perkat berupai ba kila tung ki ban ruai ho ruai bat ban ye ro ye ka jing tanat ka jing khoj ke ba ya haswa upai yapam musngula mudur Haswa upat yapom yalam dekinong ruai. Ka praise and worship team. Ka jingmani ka jingero.
Jong Gibreu jong Sim Jehoshaphat ki alam upaya pom na syadin na syakmat ka praise and worship team ki nong ruai ki ban yero ya ka jing internet ka jing khoi ka jong play. But hagane ka jing ele. Jehoshaphat ula job ki nong syon. Ka tin ka jong play ka ong hagitap jing man pau khat ar khat wei. Katma hapneng umikal bagi angel persya yo yak jekor. Ka Bible ka ong kila jump makiyu. Namar ka snam jeng utau konang bron. Bat namar kata kaktin kejing pla kejengki. Lok bi i hakapor jeng kejing ele ngisai yiki lama. Lakalong hakapor election. Lakalong hakapor bi elek football. Lagi nugi pon jaga GM haga inter school sports ni penyeng ye lama. But habang i job ni ra i lama kam shedrong. Habang ka jingjab kawan. Handre habang i syarem ni pendem no i lama ke jangai. Sisiin slemba haga por election. Aku tu kapon 4 pendan kami gini ki electronic voting machine. 4 pendan kami gini ki EVM. Pada kata kajing new buat, aku kata jaga. Kidan ki counting agent mah dibayar. Pada kata kajing new kita ki buat kinang Christian kila up je result. Pada apa ki up je result? Kidan kajing aidak. Kajing aidak. Berkata kawai kalian habagi i kata kadak kesong tu bagi la job. Bara bagi la song tu i kala job kila kentiu saya jurang kila ra i kala ma kila syat. Kisah ang ni syatai ko mesti spak mitarai. Bat ki wan pai bang syane ban yo ya ka final declaration ban yo ya kendo bat u candidate u bala job. Kila ra saya jurang i kila ma. Namar haba job tamara siya jurong em lama. Handray onda ki one pai na kata kapasyahan. Pleng mday maki ba job. Ka job kaway pat kaliang. Katay kaway kaliang kamamut bala syarem laburi iki lama siya po. Handray haba declare ka result. Ki job kata kaway pat kaliang. Kita ki ba syat da kacikiman bala job haba kitip pagila arem kilaburi iki lama ki pedre. Kita par kita berkat pagila rem kila ra sejrang par kila kentiu kila ma nambar ba lok bi kalama katau habang ira sejrang katau ya ka jingjam ngim ju kentiu sejrang kila ma handa ka por sport ha ka por election ngi kentiu sejrang habang ijam nai lok bi kum ki kristan kum ki bangai Ngin ra ya kalama jaga jingjap ka jangi. Haga snam ka jang Jesus Christ. Kila jump maki yu. Nama ka snam ka jang konang berat. Bakata ka tin ka jingpla ka jangki. Namar ki atir jingile jangi. Kim long ki bakan jada. Handai ki badan bor. Daka bor ka jang ublay. Banai ka jingjap. Yangi ka jingile ka jangi. Tungin penyeng ya kalama. Jaga jingjap. Haga jingile. Ublay unyarap yang IP. Haka jingelen. Kejongi. Haka tama kabakan jaman sim. Kabadon man gesni. Kaktiin jong ublay kong haki rom. Pralay punyaw. Ngilong kinong job. Bergilong kam kraw. Yiki nyong nong job. Daw tau bu iit yangi. Ngilong kinong job. Bergilong kam kraw. Yiki nong job. Ang kaktiin ka jong ublay. Haki rom. Pralay punyaw. Ngilong kinong job. Bagi orang kam kra wigi nang job. Dau tau bi yangi. Namar ba kam kra utaw ba na po jangi. Bani utaw ba don. Ha ka perhay. Ngin si yiki lama. Kalama jeng ka jingjap. Ha ka jingile jangi. Ha ka tama ka ba kanya men sim ki bang hapad yikindo. U David u yikindo u galet. Handrai ong baka jingile atma kalang ka jong try.
Mewan banyelek bat nga dekat wait lambat dosa. Handrai totep galian. Bagai jelek tma kadang kejong try. Baru David usianya au belai. Uyo ya kejing jam. Ai bagi longkamu David. Bangin usianya au belai ujongi. Bangin kentil ke lama jaga jingjam. Haka jing le tma ka bakan jam sim ka jingi. Haka jing im jingi ka baman ka sengi. Ka wepat ka lama. Ka ba ar. Ka ba pan kren ka ka chenmit. Ka dai ka lama jong ka jing pen itu yalade. Bagi long ki ai syaka pertai. Ke Christian identity. Habang nilai syano ngihapan penito yalade. Habang nilai tap board election dan kaman ra iki ipek man penito yalade. Habang nilai po airport kim sya bandrung. Langim don ki identity man penito yalade. Log bi ka identity ka jing penito yalade ngi syaka pertai bagi long ki jong uji sukres. Kalama jong ka jing penito yalade syaka pertai bagi long ki jong uji sukres. Kiri jong ka pertai ki don lagi jong ki lama. Ban penito yalade syaka pertai. Lapi light apo Delhi. Happy yait ni di cakap ki embassy. Jong kiri, ngui kalama jong ke USA, kalama jong ke Russia, kalama jong ke Germany. Bat kiwai pat kiri. Mdan si kiri ki bom dan lama, baro kiri ki don laga jong ke lama. Ke Nepal ke don hakador triangle. Kiri jong ke pertai ki don ke benong rectangular, square, ki lama ke jong ki. Ki don ke dak, ki don ke symbol, ke penito ilade. Kiri juga pertai bagi dai kiri jang no. Kiri jaga pertai ki penito ilade. Haga por sport kiri juga pertai ki penito ilade kira ilge jang lama. Hagi por Olympic, hagi por World Cup football berkiwai-kiwai. Ki political party ki don lagi jang lama kira ban penito ilade. Hagi inter school ki school kira lagi jong ki lama. Ban penito yalade. Ban penito yalade. Labi it. Haki kitab jingkain. Ublay ulapha yo Moses hari Klau Sinai. Ban sim jingkain yo pailang ki kon Israel baro. Kadwa kum ki kur jengki. Ushen rang uba arpung snem sheneng. Kiba penkre man yele etma. Bad her tma yaka ri ke jingkolar. Haba poi haulum sinai ban sim jingkain yaka ri klau sinai. Kishen rang. Kiba arpung snem sheneng. Ban penkre man yele etma. Ban job yaka taka ri jengka jingkolar. Bad ka Bible ka ito ini hakane ki kitab jingkain. Arlanong arlai dekat kong ki kon Israel kini syong dara uwei baro hajan laga jong kalama ki don kat arjet ki kon Israel bar ki don laga jong kalama kin syong dara uwei halaga jong kalama hapo ki dak ki ying jong ki. Kini kalau kedak ban itu yagi kon Israel. Laga jong ka tribe kidan. Syapang bingi habami kasngi kini syong dera kita ke badai kalama jong upai ba Juda. Ka tribe Juda kadan nyapu sawajan duspa. Isakar san pu sawajan sauspa. Sabulan san pu nyau hajan sauspa. Bano kidan silak prapun riwajar sauspa. Kata kamut kalama. Syapang mi. Nang taka jingkain ter.
Syapang syati, kalong kalama jong pajba uruben. Sapung riwajar san spa. Usimayan sanpau kendai hajar lai spa. Gad sanpau san hajar ndu spa sanpau. Barok silak sanpau wei, sau spa sanpau wei. Kejengkain terter haki kitab jengkai arkat pram. Syapang seni kalong kalama upajba jong Ephraim. Sanpau hajar san spa. Manase laipu arajar aspa. Benjamin laipu san hajar san spa. Barok silak prajar sispa. Nang tak kejengkain haki arsan arpusan kong terter syapang sitai kalong kalama upai ba jong udan. Ndripo arajar nyuspa. Wa Asher sapu wehajar san spa. Naphtali san pu lahajar san spa. Barok silak san pu nyewajar nduspa. Agar kon ar laipu san barok ki kon Israel kia le barok ker ki bah hukum utrai. Kum ta ki yeshong dara hapo ki lama jongki. Bat kum ta ki mino uwei kat bakum ki kur jongki kat bakum ki ying ki pa jongki. Kini ki kan arjet ki Israel. Ki yeshong dara hala ka jong ka lama ang ka ting ka jong blai. Kalabah ka baki penyang ban itu il ka jong ka tribe ka baki dan. Kalama kabakum nogin si, kalama kum nogin penyeng, kalama kabakum nogin penher, kum ki kon Kristan, ban penito iladi, bangilong ki jong uji sukres. Hoy le sila bandang Shibon. Kibangin penpau, siya kapartay, bagilong ki jong uji sukres. Handai ka way. Kemangka banyak berkat akan kapor. Kadai ke lama, ka identiti bangin penpau iladi. Siya kapartay kilong ki jong kres. Kadai ke jing iit. Kalama jong ke jing iit. Unang rai siya mensim haga jing rai. Kasih himbuk jeng i KHB kebalai sepan depusan kadakot kebaarong. Lama jeng i long ke jing iit. Lama jing ilong ka jing i. Ka Bible ko ang haka jing rai Solomon aronong saudakon. Uya lam yang asy ka yeng jing kawai. Bat kalama jing u halor jeng a kalong ka jing i. Ka jing rai Solomon ko. Kalama jing u halor jeng a kalong ka jing i. Ka jing i kalong ka wai na kita kidak wangi penpau ngidai ki jong uji sukres. Oh, ni tip ketin Greek, kidon saudi ki kentin ka jing i. Ketin storge, kalau mandai ka jing i ching sisam. Manu bom i, oh i kan ching sisam. I chi men chi para. Filia, kalau mandai ka jing i paralok. Eros, kalau mandai ka jing i samla. Handai ka don ka par ketin Greek agape. Kadai ka jing iit. Kabana ublay. Kabag aktin jong blay kong ban iit. Wat ikinong siyon. Ban iit. Ikabi nga sem ti iit kan. Ban iit. Ikiparlok ta baro iit kan. Ban iit. Sama ti iit kan. Hanay ban iit. Ikinong siyon. Kam nang kapasok. Hato katakaday ka identity jong i. Kum ki Kristan. Bagina ban iit. Wat ikibasyon yung i. Ban map. Adi kita kibala persya yung i. Ketin jong blay ke gospel jong Yohanes katsan kat lai kong dan ubanan ka jing i ka bakam kraw yi kani ba uway waiti no ila ka jing im nakamta kilak jango dan ka jing i ka bakam kraw yi kani ba uway waiti no ila ka jing im nakamta kilak jango ban IT ya ka jing im nakamta ki way ujisu ang dan ka jing i ka bakam kraw yi kani bau IT no ila ka jing im na kapit kilog ju. Ga agape kadai kata ka jing i. Ka bau jisu ula ai ila ka jang jing im halori ka ding na ban siu spa ingi nagi pap ki jing i. Hatong ila ban IT yala din ta ki wai pat na kata ka jing i ka jang Jesus Christ. Kalau ngor kam siki reset ngi hadiin ka jing i tha syang korim kilai honeymoon.
Arangot ke honeymoon kadang dak biat ha. Pada bagi yaj alanti syong kali ki sangat bantet jingbam. Upa ulok ulek ke jingbam. Kata kalok marwai kadang napok kali. Hang tak kiwan kenang luti, ki bomot man luti. Pada kata kapor kila sai ke pistol, pan siat ya ka. Bar ulok juga upoi na hang ta. Uri i bagian sesiat noi kalok ke jengu. Bat ule yada daladi. Uri yada ni yaladi. Bat kila siat laptai kuli ladai ka metjung. Kinong tu kila petna. Utau breu ule yap. O ai tino yaladi. Namar kalok ka bai ke jengu. Amdan ke jing ke bakam krau ye kani ba wai ai tino ye la ka jing em na ka mendaki lok ke jengu. Ka kalama. Ka bagin ra an penito ilde. Bagi long ki jang ukres. Ha ka jing em ka jing man kasngi. Ban penito ilde sika pertai. Iran kami kalama jang ke jingi. Kabaar, gidan kami kalama jang ka jingkot. Kumno ngin ra, ngin kintiu, ngin penher, ya kalama, syaka partai, bagin itu, magilang kijang uji so Chris. Ban em, kajing em, kabahok, kabakot, hakamat jang ubalay, hakamat jang kibreo. Gidan kiway gijay marat. Kibagi kot ki Ermin. Gidan si kibenta ka pasyatay jung ka Europe at Asia jungi. Bat kini kimrat ki Ermin kidan kaway ka jinglong ka bakarpang ka jungi. Usnyo ubali jungi hakapor talang ka bakriat uli pernay ba itanat ba usnyo ubali jungi ni kimrat Ermin. Berkini kijay merat kibalik kot bahaya lagi. Bet ban pentengit atau usnyo ubalik bi tanat jaki. Di kijing jaklia jing jabo. Kinong be merat kitip ya kijing long jaki ni ki Ermin. Kilek kumlo kitip ya kijakarui jaki pok krem ding, pok krem mau. Haginong ki krem ding kijakarui jaki ni ki merat kijakasyong jaki. Kinong be merat kilalek ban penjaklia, ban penjabo, ban pentengit, ya kata kejaka. Kapag kisyong kini kimrat. Bat kinang be merat, rekat berkisau be merat. Kila be, yakini ki Ermin. Bat ki Ermin haba kisyak be, kumta haki merat, haki sau be merat. Kip het, bandai re, syaka krem, kapagidan. Bah bagi mut ban rung syaka taka krem, kajangki, krem ding, kabagi re, ban lek na kajingyam. Kiyo i bakadang kajabo, kiyo i bakadang kajaklia. Lada ki penjabo, ilade ki penjaklia, ilade kila laim, kila yok ban re na isbok krem. Handre baka jinglong jiki kelong ki baki lek hoi, kim long ban pentigit ban penjabo itu usnyo balik ujang ki. Kum ta kim sim trek syok ban rung. Bat kinong be merat. Bagi sebab merat kali ban scam sup ban penyap lagi. Bat kala do lagi jingim. Namar ke jing lek hoi ke jang ki bam tingit mbit ban pentingit yalade. Bat unang tha hakata ka jing tha uang yagi Ermin. Purity is better than life. Purity is better than life. Ka jing long khoi ka kham kor ban ka jingim. Ban mga do ya ka jing long khoi. Ba mga do ya ka jing em. Ban mga do ya ka jing long khoi. Ngan rikho ya lade. Walang haban do ya ka jing em. Ngan em ka jing em ka bapan sobayo blay. Ngan ra ya ka lama ja ka jing khoi. Siya ka portay ka de ka identity. Bagan panpaw mga day ka jong Jesus Christ. Labi you Daniel. Ulat mu hala ka download ba nung pentingit yala dia di jing bam seem. Lam ni ka wain ka baudi. Ula karpan kirang ba yunak ba umday ban pentingit yala di. Daniel hakal nang benengkong dekat ka pra. Ula kut jing mot ban am pentingit yala di. Ka identity ka jong Daniel.
hari nawai. Kalang ban ang pentingit iladi. Ya ka identiti ka baudan. Ban penitu iladi. Baudai ubangai hoblai bahok bakoj pada besisya. Lagu kadang kabai ka comment officer. Kaya thoi nga mensuala slema gitu thoi ka government officer. Bar ka devan receive kita kitiar ka office bakatrai. Bar haba ka devan receive kita kitiar ka labba ka jingtho ka long sispa kitiar ka don tang sanpeu. Tikum tak kabagan nyaw baka don tang sanpeu kitiar la tho wa devan receive devan tho sispa. Kamta kata day kata Kristan ketika officer kadai ke Kristan kapala IT ka jig em show Jesus Christ. Berkali show tahu officer bakam ragba yaka kong sar ngala receive ikitiar haka jing tho sispa kitiar ke dan tang sanpeu. Tiga ong kumno sar ngam la ban tho gen sispa habangan yau dan tang sanpeu te sar kumno kan tho sispa abam dante. Ong pidai ban tho kum ta. Kata ka officer Kristan kong kajingitip lem Kristan jenga. Kam sya engasar bangan le ya kata. Kajingitip lem Kristan jenga kam sya yenga. Bantok. Ka identity kajingi kalama kabangin ra. Saka perthai baka perthai kan itu bagi dai kijong Jesus Christ. Bat sakawai ka lama. Kida banon sibon ki lama ki bagi dai bandra. Bat sakawai ka lama. Kadai ka lama jong kajing sngawret. Kalama jong kajing sngawret. Kaktiin kajong bray ki kita probeb kan riu kat pra kong kajing serong kalait haswa kajing penjan bat kaman seem ka basngomeng haswa kajing kelan Jacob saun riu ublay uyele persya ke basngokraw hanrei ke basngawrit uai kajing ai lot bi ngangat pitip sepang William Carey. Unang seng juga serampur mission. Lakhayo William Carey hagas nem kan newspa and repaway ha England. Ladu kadang kat wis nem karta ulana ban puli ya kalatin. Ladu dang red kat sounds nem uhap ban tray kumu umushi unang sterdep iki juti jad. Bat utrai kumta, bat kapuli, bat tang hadin katukan ipor, ula master yaga Greek yaga Hebrew, master yaga French yaga Italian yaga Dutch. Bat William Carey lam baka jinglap jang John Wesley, ula yo yaga jingkala ka bambot, ula pediang yo Jesus Christ, bat ula leit banong missionary. Ula repair, ula maramot, ula serdap igi juti jan menmiet, bat ke high school. Pada din ula wan sikanekari India jangi kum missionary, udai father of modern mission. Kejing tray kejong ni William Carey. Barabolo dan sinisir India ula penkelabun. Kiktiin India jangi, ya ka Bible sikaktiin. India jangi kikting baper lapan kala uni William Carey udai ubreu bakrau jang oblay uba eat yo blay uba shakri yo try by tilut ilni ban priang ke gospel ke jang Jesus Christ but she seen hakaway ke dinner party ke jang kwai udan we ubreu uba krau baru spanga ukwa ban keren penjak buram yo William Carey ukwa ban penrit, ban penrem yo William Carey. Barong ay Master Carey ngayon so ba pijutray kumunong so duty shoemaker. Ay Master Carey, I hear that you once worked as a shoemaker.
But William Carey udah man sengorem ke mah pasal penrem ta nang sok juti te mah shoemaker hande uni shekri jong try ong kan rat u shekri jong try berang kaman sim jaga jeng sengorem. I'm not a shoemaker, I'm just a cobbler, I'm just a shoe repairman. Ngam day uta unang sok juti shoemaker ngalong tang uto unang serdep igi juti jad. Utau beri umut ban penpo ya William Carey usyakri jong try unang penpo syok ya ledi ngamar ba udan ka ai kaman sim jaga jing smoret barkade ka day ka bor ka beri ka jing crown jong William Carey imdai ha ka jing sarong ka jo ka jing crown jong William Carey ka day ha ka jing smoret ka ba udan William Carey hadian ba ulat try udan hapeng jaga jing shitam jing pang hake singi kabakado jango. But Alexander Duff, way ni Scottish missionary, ula like pet, like jango, ya William Carey. But hading bagi keren cibun ki ai, but kili ya duai. Namar bola pang William Carey, la shitam la temen la pang ya duai. But hading ba Duff ula duai, but William Carey Duff ula deban like now. But syurabun mi nakakamra jong William Carey. William Carey ang Mr. Duff. Pila kran sibuna sepang Dr. Carey. Handai anang alay na kaneka pertai. Mr. Duff. What kran syuk sepang Dr. Carey. Handai kran tan sepang unang penim jong Dr. Carey. Wat keren syuk sepang janga ong William Carey. Handai keren yau Jisu unang penem janga. Mr. Duff. Anak alay na kaneka pertai. Wat yato syuk sepang janga. Handai yato sepang unang penem jong William Carey. Kata kadai kajing sengoret. Kala Jisu kitin jong lai kong pipilong kajing syai. Pipilong kamlo ka pertai, kajing iit, kajing langkoy, kajing snawret. Kidai, kilama, ka identity, kabangin penpau, siya ka pertai. Bat kabakado, hagani kajen. Kalama, jong kajing lailoy. Kalama, jong kajing lailoy. Hagas ngi independence la chupun her ya kalama namar kajing lai lot jeng kari kajing kat santrik wa agas la pun her ya kalama kadaw namar bagani kari jeng kadai ka sovereign country kari ka balalai lot na kajing sinsyar jeng pareng hanai kan maulak biye ngilong kim rau jeng kapap Jisu wang gospelnya Yohanes prale posau. Jisu le thok ki sisang ang api ba ubru baro obayai le yakapap ulang umrau jakapap. Ubru obayai le yakapap ulang umrau jakapap ngilong kim rau jakapap. Hananya aingo yo blai ong upol siki kalet ya salanong kedhat benengkong. Ya ka jingai lot ukris ula pelaj api nambar katabat aiban riampat api secesen haka lingkor ka jinglong merau. Yidon kalama ka barang ka sembel jang ka jinglai lot jang ka ri ka jingi. Man ka ken mau lak bi haba la IT no ka Hong Kong caka China. La iktino da ka ribelat ya ka Hong Kong cika China. Ban penkut ya ka jinsun syar ka bacis pak san pun rusnem. Bala hapa pok ka jinsun syar ka British. Bat haka siteng mit sitrik Julai kat kendai spa kendai pau nyau. Sitrik Julai kat kendai spa kendai pau nyau kadon ka ceremony. Ban handover, ban Aitino, ya ke Hong Kong, cika China. Kila badan sibun ki formalities, tiba kila ban pendep, ya ke jadi pakai kam.
Handai ka wei ka ba pai ka jingmut jang ka long ba ka Hong Kong kan don ka long ka special administrative region. One country, two system. Kawai ka rin na yung artig system. Hagapor yung ka British. Kadan artig lama. Ka British flag, but ka Hong Kong flag. Ka Hong Kong flag, kabaday ka yung ka British. Kadan artig lama. But haganay ka ceremony. Ban ay tino, ika hakasitrik ujunay, kakanay pa kanay punyo. Ban han over na ika Hong Kong, tsaka China. Kadon, kadak ka basyabar. But akata ka porm, sitang made. Pipa ya po YouTube, kaya ni ikan ni, handover of Hong Kong to China. Kadon ka ceremony. Pagka pamperkat yang abang kapait ya kani, ngi iba kadon kacing penhiar ya kalama jang ka British, but penhiar ya ka British Hong Kong flag. Kalama kalong kadak. Penhirno ikalama hadin cispa sanpeun rusnem. Penhirno ikalama British berka British Hong Kong. But hakata kapon ikan ka Union Jack la penhir kalama. But la kentiu pat sidrong. Ikalama China, but ikalama China Hong Kong. Ban peni baka Hong Kong kalalang kabalay lo nakti jeng ki British. Kadak ka basyamar, hakane ka ceremony jong ka jing IT. Kadai ka lama. Penhirno iya ka lama. Jong ki British. Malakin tiuno iya ka lama jong ka China. Kalama, kateo, ya ka jing lay loy. Kaktiyan ka jong blay ki Rome praway argong. Namar kata don ka jing penrem. Ya kita ka bahaw Christ Jisu. Kibam yahat ka bakum ka do. Handai ka bakum umunsayim. Namar kata ka hukum ka jong umunsayim. Kalong kata ka hukum jong umunsayim ka jing im haw Christ Jisu. Kala pelait na ka hukum ka jong apap. Bat ka jong yam. Labi ij. Ngilong kimraw jong apap. Kaktiin jong blay ko hagi Rome prap saw pilong no kapaan jong piu saitan bat ik jing kwa jong to kapaan jong pipi man ban le amun Jisu Rome prasa Yones prasa saw pipi long no kapaan jong piu saitan bat ik jing kwa jong to kapaan jong pipi man ban le upol wa hagi Rome nyo Hasan namar omnya kata kabangamon ya kata ngale peleng ya kata kabanga isisan ya kata ken ngale Nang ta Rome nyo khat kendai namar ya kata ka babha ya ka bangamon ngamle handai pleng ya kata ka bang isisan ya ka basnil ka bangamon ya kata kanyale kai ka daw kadai mar ka pop ka pasyangsa hapo janga yidat gaman man yo ya ka jing pelai haka ka tengu Jesus Christ man yo ya ka jing pelai ya kan mau ya Reverend Martin Luther King Jr. Mde tu Martin Luther yang reformation. Dia Martin, dia pastor, dia negro. Doyong Reverend Martin Luther King Jr. Dia unong yale ban pelaj merau. Yaki doyong. Hakapon jong Abraham Lincoln. Ladon kata kajing tok ban pelaj merau no yaki doyong. Handai kam trai kam hadin sis pas nemro. Kisudang merasa kita yang, but uni Martin Luther King Jr. Uya ina persyakin, udah berubah iro ya kan price, uya agak jingsok, dah kejing Islam, loyo ikan Nobel Peace Prize, banyak kun banyak lek kemno ban pelat iki para doyong janga na kejing syak long brau. Hagi dole. But hadian uni Martin Luther usyak siat yap. Uyap namar kani kadau. Hagi jingkren ju wong I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Kajing
yo i jonga kajing po sniu jonga bagi ni kon jonga hagawai kaski kin em hagari ka balai loy bom shimla bishari ki daga rong sne do jengki hane daga jinglong ka babha ka badanaki will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Lobi ihi jinan kam ya ka jinglai loy. Ka jinglai loy how Jesus Christ. Ka tin jong lay kong haki ar korin lai kan yau utrai ulang umensim para badan umensim utrai hang ta ka don ka jinglai loy. How Jesus Christ umna ka jing jengi. How umensim ko jong balay penkendo is mang ka pop ka jing bisar. Pada ka jing kelaba mot ngila priang yu Jesus. Ka snamu Jesus. Kanya rap yengi bagin yo ya ka jing pelai. Naka bon ka pop, naka bon jong Satan. Unor wai siap mesim ka jing roi ka aspar pun riwang ka lama kraw la say ka gospel blay ka long. Ka du jok bi isir kai u Jesus la penmang. Kan hap la imat scam hakman u Jesus kam layang hak ne ka ko jing roi jengi. Lobby in kalama ka bakum no ngin ra. Togin ra ikalama jaga jingjam haka jingele jingi da kabor kasnam ka jong Jesus Christ kila jam maki un maka snam ka jong khonang bran bakata ka tin ka jing pla ka jingi kalama jaga jing penitu yaladi da ka jing e da ka jing khoi da ka jing sngauret kalama jaga jing lai loi ngam long shu kim rao jaga musaitan ki mau jaga pam inai pai sila ka jong ki balang Inai pai sila jong ki sem. Bakum ki khun jaka balang ka jongi. Apa ka sinat semi. Yin pan pau shi ka parthai migalong ki jong Jesus Christ. Yinong ki sakhi shi ki wai. Yinom lai pai thuli nakani ka jingasang. Handrek yin yai pai ki preu. Ki bawan ba shau Jesus Christ da ka jing kala ka bangun. Da ka jing pedang yu ka jing ka jongi. Bat mungkin pan pau shi ka parthai. Bangin ra ya kal lama ngin kawe ya kal ma aja kejingjam ublayan korkunya rabing hina kapor nakam daga buramju amen. Mentangin yo snow, saya kejing penmena. Nah, sekretari juga snot bat komju naka balang. Reverend Moderator, kajing seng sinat kabakadu mantakasem hangni balang sakwang, kanlong biang hagapor nriu lai po PM. Bani alam lamang jero revival dagabalang laj namlang hagapor hanyo ba JPM ngin yo biang la jeseng pajba ban puli baduai dai Reverend NM Yang Rai ngin yo yaga subject jong balang kadeng syak sitom kabalang barka buram kaban sapan pau la senurim nagirum Kalalang bapra, kadakot kabakar pra. Nong kren inek subject, day Reverend London's im. Nang tangin lum ya kajayngu, bargi kuar ngin yo, nagabalang presbyterian maurang lang, banru nagabalang presbyterian nong pathaw. Ngin yo ya ngin way pengentang ya jayngu. Nang tangin yo ya kaji ay kublay kaliang. Nagalengas not da moderator. Ban nagabalang dai Reverend B. Kars Imli. Ngin yo ye yung puna nagasinat. Bat nagabalang. Bat jing penwai. Hadin pala penwai yang yiseng. Ngin yo yaga closing procession. Dagidogir kam jong kasinat. Kiwei pan kijing penuna. Kawei pan kajiseng sinat. Jong ke kejibil sebengi. Kaba arbu saw, kan long hak balang rangsken, mau pelang presbiteri, hak tarik,
san haduk pra jong brai march arajar arpun riu. Kawaipan ka jeseng KGB Assembly ka bakat ar kan long hagabalang pendeng umyong mairang presbiteri hagi derek sipau haru karlai April arajar arbusan ki nongkren haga siutrai ke long kumni haga por sipau laipeu em dau modertor jongi Reverend Eldinongsi baraga por sibaji laipeu PM dai Reverend HK Nongsap Kublai Sibon. Reverend Moderator, kalian jeng kapalang hidang ketua ne kijing pendep. Ki volunteers balpun baik da kapalang kile tam yu shabi Godrej, pendrive, ki kot jingruai, shabi kali, bat kawai kasatik siar. Dia sobha kerpat iki try jeng kine. Bakinwan hadpok pandal hadin balawai kini kejing seng. Kedong kejing pena namta ki badan benta hak kejing ruai hak kejing seng barok sisngi berkumjuru namta ki badan benta hasibet kejing seng kebak hado kejing seng samla nak balang meriau kini hak kejing nyu bespar kerjarin ni nong stoin kali kejing ambas roy nong sik stani koya mairang presbiteri haying maidri kerjarin maulai presbiteri stani koya haying Reverend SS kerjarin Stani koya BSI Shillong Auxiliary haying itemen besan PBS Nongram KGP snat semni standing koya haying iba Amsol Karjaren standing koya Maukurat Presbytery haying ikong Yits Tibon Nongram kebalang Light Namlang haying itemen besan Ewa Tede kebalang Presbyterian Nong Patau haying itemen besan OK Jaren balang Presbyterian Moronglang haying ikong Ai Mirda Nosik la kerpat yakini kibadam ta benruai hak ni kejing sang ba kin nampak pet hendai kinwan pok pendal kenamba kum ke balang nyok benialam pi saying jengki parabangai ki jengi la kerpat ki volunteers jengka balang bat ke district bat kujur jengka presbytery bakini arab banyak pet lem namta kani ke jaka kenamba bensuk namta jengi kum ke balang bat kerpang namta ki volunteers jengka balang bat ke district bakin sobha hadin balwai kani kejing sang kinuan hapo pandal bagi dan kikam menghabat pendap. Bat kumjur ki volunteers bat ki OSHA ki traffic bat ki kuai. Hadin bat pilayak ban pendap ki kam barok kum kabalang ki kerpat dam dajak pi. Bapin sobha ban penlek ban rung hak ying ki sem ki jengi. Ki ying ki sem kristan ki jengi. Kenang ba pindiok bat disim ta nam ta ki jengi rap ki jeng pi bat ngirung ya pen krek nak benta jeng pi. Kajing sang kabak haduk sibit akapon riu siteng kan long nak hang teh haplau juga yang mana kebalapan krek kum kebalang bat kum kebalang ngila kerpat i pasa sia lalu banwan syak ni kajing sang man sengau ya kebol ka ketin ke jong blai aplang jengi lang barok ki bawan syak ni kajing sang ke KGP snot sengi de kum kebalang ni sengau ban ai kublai ya pi pastor ba pil yo ban pelai ya kapor ke bakodor bat kamdam e banon ra ban ai ya kani kebon ka tin ke jong blai blai un kerku nam ta jong pi bat haba pin yo ban lei no ban mi no nak ka balang jong sibit ngit bang kermen ba blai un yalam e pi lor kat lem pi bat kamdam e pin pesuk pesain ha ka ying ka sem ke jaka ke jong pi bat ka bakhadu kum ka balang idap da kejing sengungu e yo blai ba yalam ngi bal ai ngi kani ka por bat kamariang ka itnat nam tak ni kejing senglang hakani kasngi ke mamta borok sisngi bat kum ka balang nam ta jong pi pai lang bersus pak jong blai gumba blai ule lam pi ban poisuk poisan hakani ka balang hakani ka snong bandon syak ni kejing senglang kejengi bangingit bagi kermen ru ba pin yu ban mi nak ni kejing senglang kejengi pin lek pai syak ing ke sem ke jong pi blai unyo bandolor kat lembat pi bat kam tambe pin poisuk poisan syak ing ke sem ke jaka ke ba pi pidan bagi dak kerpat ru ya pikum ke balang ba pin nampat ya kerki haba pimi jenang ni kejing seng pin pet bahaya ke jong ki mar ki tiar ki mata ke jong pi
kenang bakenam penjenjar yang kum ke balang bagi volunteers ban page nam tak di kejing balang nam tak di kejing seng Reverend moderator kini kilong ki jing petip nak liang jong ke balang. Ki para pengai bi ila yo sngeu ni ka khobor bai pastor lalu ilawan ra pedeng jongi long khobor ka badai por bak mi kun ka jong blai ngin pen i sya ka barthei ya ka dak jong kalama ka bangi long bak palekan tep mangidei ki jong which is press blai sibun e pastor ya khobor ba ra pedeng jongi lai loran kat ka khu un ka san bor phi apina ya la ban ai ka jing sekri ya utrai bau blai kat bau nang ibet ban pen sa phi sla kan doมันเป็นบูดยังก็เองบักบาลังสักวันก็ลาเป็นเปล่ากงกัสนัดเป็นเปล่าก็ยังสงบปัสตอริกปอดบักกอดอแต่ดอนการบัดงีบักคูบอลบักกอดอพลงรับแดงจังงีเลยดอนการบัดพีก็ยังเซมจังพีโอ้ยกับพาสตรีบัดกัสนัดบัดทางบัดกงมิเรลตอร์จังกากีปาระบางไงบีเอบาร์ Ngin saya hipen wai no ang jing sekri ka jung yob lei bat bon nap teng jong phi kibram la shu ban yasa ha ka jing seng miet ta dei ban slai phai no ala ka jong gi ying gi sem ke jong phi ka jing karpat jong ku maksat kalong phin lei sok sla ka jong gi ying ka sem jong phi klem ka jing khnyum klem ka jing yekki klem ka jing yekni klem ka jing bun kti ne khliti ha jong phi ya pin i ya kata kor keburom bapi la yo diang na kajing seng lay lorenkat kersan bori pi bapi yo banra terpang ikubor bapi tep haki plai ko jam siam jong pi la ban yaira ikburom ko jong trai ha kajing em ko jong pi na ka por ka por do ben kerku ni ka por ka bang la yo ban pendep ikban ta baro bang ai kub lay nang isiman ta baro an kajing yeseng ka bang la yo ban pendep ni ka por Dengan pen wai no dengan jing sekri ke jing yu blai mengir wai ke jing wai ke bal saus pa katway ba dien jing ke jing wai to ba makar pa di pen ashiblu nong se bain hu hau blai ke jing wai ba tlai ru da ke jing ker ku pen wai hei kilok mi kalama ba ka we haneng ke nong rap kila hajan ngin sajab keleng la ka slam kerhem katma kan salah ka hok Uyalam ujisu jongi tuya kemen lok yang scam bangadon ringkat ong ujisuhi tu penher ke ketien sebeneng oh dalai ru poro kit khot bakaras jirwai bas saus pa katway
induai. Ngingu me atrai lei beruk pa jungi wabneng. Walong rengkat lembat ngi kene kesni baru kawai. Haka jing sakri lang jungi kumupat lang jung kesinot. Hang ne haka palang sakwang. Kerkuya baro ki benta ki bengilio ban pendep. Haka ni ke jing seng. Bakinda long ke jing kerku ke jing mentoy ke jing im ke jing iwei piwei. Kandalong ka papen sengawa eru. Ya kamon ke jing me. Ngidoai memelong rengkat ruk ya ka benta ka pasak jong ke jing syakri lang ka bakaduk jong ke sinot haka ni ke janbi. Ai ba ujuk mensim baku jong me dalam. Kenang bagi iki baro ki ban pendep. Kinlong ki priang hun priang sengwa. Hakmat ka khet jong ke jing snei ke jong me. Kumne min sapen waino ya kan ki jing seng. Dona preng jong ki ban lek pai sila ki jong ki jaga song ki jaga sa ki jong ki la jan la ni jingai. Ngiruai min sengwa ban ya lambek iki. Iwei piwei ban poisuk poisang hala ki jong ki ying ki sem ki jaga song ki jaga sa. Da ki jing sumar sukher ki jong me. Hakilin tiya kilin tiyeng. Lakalong dagi kali dagi kejap kenang bahkan insem ya ke jing suk ya ke jing kemen. Leng baju kena ke sengihi barok we. Ya rapru yang i bangin mi rengkat. Bat ke jing kerku ki bengili opdiang. Hagani ke sengi barok we. Bagin dalong sisa ke jing yarap ya ke jing im ke jongi. Habangi imban syakri ban pendon buram ya me. Manla ke sengi manla ke pon. Haga ba penuai no ya ke ni ke jing seng lang jongi haga ni ke pon. Pelaj ingi de ke jing kerku. Kepada ke jing ai ke jong Yesus Kristus balong trai badu nong penimba i jongi. Ke jing i badap beslei ke jong blei pan adu bom jukut. Lemru ber ke jing solok ke betiang ke bajanai. Ke beri ke betengen ke pensai bor ke jong munsim ko. Ai begini ki jing kerku ki balong wei blei na bom jukut. Kindalong lem lorongkat lembat pi wei. Lembat ki parabangai be i jong i baroro. Ki badon keleng saudong jong karibat satlak jong ke pertei. Ki bayangu ya dem ki pendon buram ya me. Menta baca du bom jukut. Amen.